Tu, z. Daj, Tu, zdaj bomo mi to bicikle, ne predali. Ajde. Kaj je rukavico? A, tam na zebra. Gripa, ko pas. Zdaj vam trg, zdaj smo pa što. Z! Marcelo Adamu. Dobro. Spoštovani Marcel. Danes se nahajamo v mariborskem deževnem gozdu. Zaradi spremembe v temperaturi nas je danes ta pričakovan sneg spremenil naše razmere. Trening bo zelo zanimiv. Drugače uživamo in se imamo neverjetno. Kaj je pa kod današnjega dneva? Kod današnjega dneva. Poznačenja porupa. Če vidiš Maksa, pa nima dolgih las, to ni Maks. Sneh.
je pogrel in bomo kifali masne bule. Danes smo končali neverjeten trening, bilo je neverjetno zabavno. Zjutraj je šel sneg. Sneg! Sedaj je posijalo sonce. Kondicije so abnormalne. Teva se vidimo v McDonald'su.